ikiruhuko kimeze neza. Ariko cyagenda imbona toza birabyana. Bari abantu nabo bitegura kuzaba abasirikare b'ejo hazaza. Bami. Sha. Naragiye ngo bita umutwe ku gikuta nyine ndangirika ariko nasizeho agapfuko ejo bundi nzameze neza. Oya nta kibazo. Kwa gatatu uzatangaruka ntari. Areba utugori nkajya gushesha kwa gatatu ni kera. Kazagira ameze neza. Nibi byose mubiyore. Okay, mama ngagenda. None se boss ubu wagenda utanaduhembera. Duhemba utanadufashije. Ngo boss duhembe man, duhembe boss. Duhembe. Boss babanza duhembe. Banza duhembe. Ndabahemba iki? Ugomba kudemba amafaranga buri muntu rero akabona yo nayo kunywera man. Ariko reka babwire ko mwabiyoye nkiraho nabatumiye. N'abantu banje nakoresha urusha. Ntabwo bikibaho. Ntabwo bikibaho. Sawa. Ntabwo bikibaho. No, boss fata kwawe. Ubu namwata mukoresha uruneze. Yesu! Oya boss tubabari. Boss nari bitwemeye. Noneho Imana ibakire mu bacu. Funka! Jesus is Lord!